Салам достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы бизге келген орус тили боюнча бир суроого жооп беребиз. Качан поехать, качан пойти, анан качан еду, качан иду деген сөздөрдү колдонобуз деген суроо келген экен. Мына ушул суроого видео түрүндө жооп берип коюуну туура көрдүк. Поехать. Поехать бул совершенный вид. Поехать совершенный вид. Ал эми ехать несовершенный вид. Эң биринчи биз жактап алалы. Мисалы үчүн поехать дегенде бунун өткөн чагын жасоо үчүн этегиндеги т менен мягкий знакты өчүрүп, ордуна л тамгасын жазабыз. Поехал. Поехал. Мисалы үчүн я поехал, ты поехал, он поехал. Я поехала, ты поехала, она поехала. Оно поехало, мы поехали, вы поехали, они поехали. Деп айтабыз. Бул поехать деген бир нерсе менен машиненин үстүндө барсаңыз, машине, велик, аттын үстүндө, эшектин үстүндө болобу, бирдемкенин үстүндө эле барсаңыз, поехать болот. Ал эми жөө барган болсоңуз, анда пойти болот. Азыр демек мен экөөнү эки башка көрсөтүп берем. Я поехал на машине в город. Мен машине менен шаарга кеттим. На машине. Я поехал на машине в город. В город. Я пошел пешком домой. Мен үйгө жөө кеттим. Я пошел дейбиз. Пошел десек жөө кеткен. А бирдемкенин великтин үстүндө же аттын үстүндө же машиненин үстүндө улоого эле отуруп алган болсок, анда поехал дейбиз. Я поехал в город на машине. Мен машинеде шаарга кеттим. Я пошел домой пешком. Мен үйгө жөө кеттим. Я поехал, ты поехал, он поехал, я поехала, ты поехала, она поехала, оно поехало, мы поехали, вы поехали, они поехали. Они поехали на машине в город. Алар машинада кетишти үйгө. Эми экинчи жагы өткөн чагы болсо, ехаттан дагы өткөн чак жасалат. Я ехал, ты ехал, он ехал. Я ехала, ты ехала, она ехала, оно ехало, мы ехали, вы ехали, они ехали. Деп айтабыз. Демек, ехали десек, биз көп жолу шаарга барчубуз. Мы очень часто ехали в город на машине. Биз шаарга көп жолу машинада барчубуз. Биз шаарга көп жолу машинеде барчубуз. Мы ехали часто на машине в город. Барчубуз деп айтабыз. Эми ушулардын поехаттан, поехать деген сөздөн будущее время жасалат, келер чак жасалат. Я поеду в город на машине. Мен машинеде шаарга барам. Я поеду. Ты поедешь, он поедет, она поедет, оно поедет, мы поедем, вы поедете, они поедут. Они поедут в город на машине. Алар шаарга машине менен барышат. Алар шаарга машине менен барышат. Вы поедете в город на машине. Сиздер шаарга машине менен барасыздар. Эми еду дей турган болсок, еду кетип жатам. Учур чакта сиз машиненин үстүндө кетип жаткан болсоңуз, же улоонун үстүндө кетип аткан болсоңуз, демек еду деп айтасыз. Я еду в город на машине. Мен машине менен шаарга кетип жатам. Ты едешь, он едет, она едет, оно едет, мы едем, вы едете, они едут. Они едут в город на машине. Алар шаарга машине менен кетип жатышат азыр. Деп биринчи демек поехать менен ехаттын айырмасын билдик деп ойлойм. Андан кийин муну алабыз. Андан кийин мисалы үчүн пойти дедик, Пойти дегенден өткөн чагы пошел болуп жасалат. Я пошел, ты пошел, он пошел. Я пошла, ты пошла, она пошла. Оно пошло, мы пошли, вы пошли, они пошли. Я пошел
домой пешком, мен үйгө пешком кеттим. Я пошел пешком в магазин, мен дүкөнгө пешком кеттим, жөө кеттим. Ты пошла домой пешком, сен үйгө жөө кеттиң. Пошла, мы пошли домой пешком, биз үйгө жөө кеттик. Эми пайтинин эмеси шериги итти. Я шел домой, мен үйгө барчумун. Я шел домой, мен үйгө кетип жаткан болчумун. Өткөн чакта кыймыл аракеттин уланып жатканы болсо, демек биз анда шел дейбиз. Я шел домой. Ты шел домой. Я шел домой очень долго. Когда я работал на заводе, очень долго шел из завода домой. Мен заводто иштеп жүргөн кезде заводтон үйгө аябай көп басып келчүмүн. Көп жолу болгон болсо шел дейбиз. Демек, я шла, ты шла, она шла. Я шла, мен басчумун, мен басат элем. А пошла десем, я шла, мен кетет элем. Я пошла, мен кеттим бир жолу. Кыргыз тилинде буну айкын өткөн чак, анан адат өткөн чак деп коет. Эгерде кыргыз тилин жакшы билген болсоңуздар. Мы шли, вы шли, они шли. Биз кетип жаткан болчук, силер кетип жаткан болсоңар, алар кетип жаткан болчу. Эми я пойду десеңиз, мен кетем. Я пойду домой пешком, мен үйгө пешком кетем. Я иду домой пешком, мен үйгө жөө кетип жатам. Я пойду, ты пойдешь, он пойдет, она пойдет, мы пойдем, вы пойдете, они пойдут. Я иду, бул өткөн чак болчу. Я иду, ты идешь, он идет, она идет, оно идет, мы идем, вы идете, они идут. Они идут домой пешком. Алар үйгө пешком кетип жатышат деп ушинтип көптүк сан менен жасалып, экөөнүн айырмасы ушундай болуп калды. Демек, поехать, ехать на машине, бир нерседе бара турган болсоңуз, улоодо поехать, ехать мен колдоносуз. Эгерде пешком барган болсоңуз, жөө барган болсоңуз, пойти, идти менен колдонобуз. Урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, биздин видеого сөзсүз лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз.